Kami ni itu belum ada tempat sini loh, limitation of dah. Yang lawa non 20 boitelang so komositi pun fadak kan sih, ibang ke depend rongkang kak lo. Telah semua pun kita me ko an mai itu as per article Indian Constitutional law, as per article 330 la pen 332 so thing pen violation dulu. Asal so thing pen masih ni itu kota kita me ni itu dulu lah. Tumi kita me ni itu halas so ang deng pesik ni itu lah so delimitation ke chok chi minglong LSC हमारा पार्बू पंडित ट्रेडिशनल एरिया लास्ट में हिता में पार्बू पंडित लास्ट में से नहीं दितुम उठत आके हाय कने सिरेजुत लक्ष्मण प्रसाद आचार्य दितुम एससी के हिन पहले दितुम बजी रो से आलम थेबाल दिन पुरी करको a memorandum submitted to his highness the honorable governor of Assam Sirajut Lakshman Prasad Acharya by the Autonomous Demand Committee ASDC, Karbi Students Association KSA, Karbi Nimsuching Thurasam KNCA, and Youth Front of ASDC through the District Commissioner Karbi Anglong District Bikku dated the 3rd September 2024. A subject banke the prayer for rearrange and correction of the boundaries of number 112 Amri Legislative Assembly Constituency ST with 63 Hujai LSC, number 61 Roha LSC, and number 52 Jagirut Legislative Assembly Constituency, and to bring back Dhor Panthunai Ploy Tingana Suranke Sarana Tempen, Yahana Tempen, and Arona Tempen, 18 polling station, Katawi 18 polling station, Kriner Keva polling station of Banke. On Yerlo, also delimitation for Amen Penamasi. But Frank in 1975 Gazette notification of thing about Gakar and Hong City. Start a few bank delimitation that Penamangala Sabang, Subang, Novel of Let's see, Hujai, Roha, and Jagiru LSC insert in it in the polling station list of number 112 Amri ST Legislative Assembly Constituency. Sini di, ada simpan bangke creator cap polling station on that. Lah bangke number 1 Amguri LP School, number 2 Amguri LP School left right and middle, number 3 Amguri LP School, number 10 Piporgaon LP School, number 12 Chinai Nudi LP School left wing, left and 12 number Chinai Nudi LP School right wing, number 13 Mahajan Timung LP School, 13 bangke left right ason dolo. Sivera police station of Hoxton High School, isi bangke 19 bangke Jarthang Nola LP School, isi bangke number 20 bangke number 20 Tarchen LP School, number 21 Tumprop LP School, number 23 Punjai ME School right wing, 24 number Boranglong LP School, 25 number Doloni LP School, 26 number Inghin Abi LP School, number 27 Punjai ME School left wing, 28 number Konok Ronghang LP School, Api 2 bangke 29 number bangke Eden Bari LP School. Katu kowe Cleaner cap polling station bangke ini kita amlong ateng bangke recorded ini kita mungkin ada itu karena yang lompen pada ini tuh LSC kan kampung fungsi lah bangke Jagadut Roha lah kan Hujai LSC lompen so bangke putot arona teng pen constitution arona teng pen autonomous district arlo boundary bangke intake donai lah bangke maita polling mata bangke constitution arlo bangke article 330 lah kan Article 332 ateng pemilu kita ada bang. Kalau soal apresiasi pensiun itu kenamtan, motai ini kita thong itu. Kenamtan aku election commission kita chief election commission kita anggot of India निर्वाचन सदन असमिता में गुवाहाटी लोग ini तुम दामसी दूसरी ini तुम tham pakal. Hai pelan ayah history ini तुम top lap si top lo, masih alam happy kelan, masih ang tumpan ke hamang kelan lo, masuk bangke, masih met pen. तो प्लुतन
langdam lo pulo tang te hala so evidence ta duk menga kan mangke la hai mangke 1788 ani kan hala so ani kan sitame ladak deputy secretary to the gov of Assam hills area department hala tame alangli himpen lai hui complain dolo lai hui chokche dolo in punjab kotar area se hada kita me WT message ta hai WT message ta pen po kita me positive step no ta pen asal kado we political party tumi tamla maksud mo ta joy asam lo substantial ni song lo ning thelo ang tuma through pen dak kar henglo along all political party lapem song do an tame tuma kar benglo along link cerai kom dia pan aso bah tamla magani tum aklai si ang thini si ni persap se lo ke dak politis alam mana ne bang ke si mangke ko so cerai kom dia ma se government pan la pressure ni ne ini tuh coba nih itu sulit Nintendo itu pecah langsung lam happy bang kayak lah